kirwara rwara rucini kiriving kuga gitunguru gitiranunga wega kumena thamaki na no tuiarite no ne athuka kumena kiunguyu gutahika kiroko ni undu uria gitindikirwo ni mwana arabu agicoka ati kuratuika akigia craving ya kwenda uthia bwararage uriri ungi toguo riu ndu nawe wakiona mwana ni akirega ri mwana akirega ri ithe ti ugikome uriri ungi we ugetere mwana atagiuke riu kumbe ni ari na mubango yes na muiretu ungi nake wari riu biu ucio ni aturu no ni atetwo no geke muiguithia we ndugeke undu ndukerie na ndukeherie ndeto ino reke ndeto ino ikare kure nie ne gukumenyerera ona kire ori iriaga ona guthie clinic yes no fata we ne ati muthenya uri ugathie ukohoka ona muthenya ucio wakuhoka unjire utanathie maternity yes uhurire nani ningetha nani nyitwo ni ruo yes iri wakeni ningetha nani njigue kuheo tuiguanire tucemanie kuria yes we wathie thibitari ndukaheana maritwa maku uheane makwa kaheana makwa na nawe kibande agikene maindo mothe yes uguo niguo gwagithire no riu ri maundu macio ni magitari ndekathetie newe riu we wakiheo nake turatua u nake no kuheo ni no riu nigetha uyu acenduke uyu aragia mwana uyu aragia nguo uyu acenduke uyu we mwana no riu kibande akinena thibitari gitige kia kuringana ndagitari akirora bana kibande tikio mage yari nake uyu ungi ni oka na matangarire no na bagita borithi horo riu ukothia gikorire gicanjama tigani hau ndangamenyire no ukothio nake ri ni thenge ya mundu ukothi ni mburi ya mundu ongerwa ati a mundu ena ihuria mieri ati mweri wa mbere mweri wa keri mweri wa gatatu mundu akwiraga ena ihu kwani una kichwa mzuri wewe ona tiga gugitotia ni mundu umeuko takisaga mukonyo wa mukena ihu